الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Rasuul
dilden Allah sen mazi nuri hakdir o zatin hasen oldugun celun yadesa go esen melodi baki Resulullah eğer meclisi mevlide eyvali mudam ol Resul'e kal salatiyle selam cenneti alade istersen makam melodi baki Habibullah eğer fikri dokdun yarın elbet göçmegi cennete ahil sırattan geçmegi havdi gevzeden dilersen içmegi melodi baki Şefi'ullah eğer Hazreti Fahri Kainat İlâ ruhi nebiyyina Muhammed Mustafa ra salavat Allah adil zikridenim evvela vacip oldur cümle işte her kula Allah adil her kim ol evvel ana her işi asan eder Allah anan Allah adi olsa her işin onu herkese biter olmayan suni her nefeste Allah adindi mudam Allah adile olur her iştemam bir kez Allah değilse şevk ile lisan dökülür cümle günah misru hazan
İsmi pak-i pak olur zikreyleyen, her murade erişür Allah diyen. Aşk ile gel imdi Allah, gidelim derdine göz yaş ile gidelim. Ola kime rahmet kila ol padişah, ol kerimu, ol rahimu, ol ilah. Biridir ol birliğine şek yok durur, gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Cümle alem yok iken ol var idi, yar edilmiş, yar edilmiş tengani cebbar idi. Var iken ol yok idi, su melek, arşu farşu, ayı gün hem nuh felek. Sun ile bunlar yol var eyledi birliğine, cümle ikrar eyledi. Barine hacet kılavuzsuz çok, birdir ol kimandan artık Tanrı yok. Geldiler siz bule siz oli mekam, pak munevver revdasuna dine idine senatu ve senam. Azizler işte başlar size bir vasiyet, kılavuz ila size. Ol vasiyet kimdir hem kim tuta, mis gibi kokusu canlarda tuta. Hak Teala rahmet eyleye ana, kim beni ol bir dua ile ana. Hem kediler bu duada buluna, Fatiha-i sanide Süleyman kuluna. Vel Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hak Teala çün yarattı Adem'i, kıldı Adem'le muzeyyen alemi. Adem'e kıldı feriştehler sucud, hem ana çok kıldı on lütfi sucud. Mustafa nurini alnında kodi, bil Habibim nuridir bu nur dedi. Kıldı on nurların alnında karar, kıldı alin ile nice rozgar. Sonra Havva alnına nakletti bil tundiyanda, dahi nice ayu yıl. Şit dogdiyana nakletti nur, anan alnında tecelli kıldı nur. Hirdi İbrahim İsmail'e hem söz uzanur, ger kalanın dir isem. İş bu resmiyle muselsel muttesil, ta olunca Mustafa'ya muntekil.
Geldi çunun rahmeten lil alemin. Vardi nur anda karar idi hemin. Geldiler siz bulesiz oden necat. Aşk ile derdileydin. Esselatu vesselam. محمد مصطفى صلاة اللهم صل Sprva vas da spominjati svog Boga, uposlovim, to je vađib na roba. Boga dragog, ko spominje sidkile, Allah njemu olakšat će poslove. Kada bude Božje ime najprije, neće izać ružan posao poslije. Nača svaki Allah, Allah vikati, Bog će nama vazda posao lakšati. Hali srcem ko Allaha spominje, odmah od njeg svaki džunah otpane. Božje ime ko spominjat nauči, on kod Boga svaki murad dokući. Odi slatko svi da Allah vičemo, od žalosti i da aškom plačemo. Bog je jedan, u to šubhe nemamo, za vas da je na to iman imamo. Aršu čusu sahibi ja Rab dragi, iz neimanja ovaj svijet on stvori. Koji traži da ga vatra ne prži, nek u srcu salavate on drži. Dragi moji, što ću vama ja rijet, poslušajte, to je jedan vasijet. Ko posluša što ću njemu besjedit, njemu duša mirisana u džennet. Da Bog njemu svako dobro pokloni, kogod mi se hajr dovom nakloni. Pa ko hoće ovu dovu da uči, u sannifu nek Fatihu prouči. لله الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد
Dragi Allah, kako stvori Adama, njim okiti ovaj dio alema. Sačdu nebu učiniše meleki, a Bog dragi pokloni mu pomoći. Svog Habiba na čelo mu nur dade i taj nur mu jedan zaman ostade. Na Havu ga potlje Allah prenese, šit se rodi pa ga na njeg prenese. Dođe Ibrahim, Ismaila dunja, oduliće da kazujem drugoja. Kad se rodi rob u Boga najbolji, nur je njegov, pa se njemu prikloni. Koji traži da ga vatra ne gori, neka srce salavatom otvori. Od najljepši i najbolji kod Rabba, odabro je njega Allah svakako, ali kon Bog stvorio Muhammeda najprije, pejgamber se on rodio najpotlje. On je poslat da naputi svakoga, njegovo je svašto makbul kod Boga. Koji traži da ga vatra ne gori, neka srcem salavate govori.
لله الصلوات. Otac našeg pejgambera Abdullah odabro je milosnika hak Allah. Kada približi vakat da se on rodi, svako dobro na visvijet dohodi. Rabi'ul awwal vakat bješe proljeće, ponedjeljnik, noć 12. doleće. Kad je majka Muhammeda rodila, kazala je da je čudo vidila. Ko svjetlica iz kuće nam poleće, nur od njega do nebesa odleće. Na hevaji melek dušek prostrije iz dženneta po imenu Sundus je. 3 bajraka razapeta viđoh ja, poslušajte što govorim vama ja. Na magribu, na mašriku 2 ajan, 3. bajrak baš od Kabe na tavan. Odmah znado gdje je rob on najbolji, dragom Bogu od svakoga najmiliji. Melaika mnogo sađe sa neba, okruži se naša kuća ko Kaba. Rastupi se duvar, a ja pogleda pokraj sebe mnogo čuda ugleda. Iz dženneta 3 hurije dođoše, Muhammeda svakojako fališe. Blago tebi sretna majko zboriše, a pohvalom moga sina spominjaše. Nikad nije majka ovako rodila, blago tebi što si njega nosila. A kad dođe vakat da se porodi, ono dobro što će doći da vidim, bješe žeđa meni došla do duše. Jedan bardak šerbeta mi da doše. Studen je od snijega i bijele, slađe bješe od šerbeta i lepše. I to šerbe što da doše kad popi, cijela se ja u nuru utopi. Utopi se ja u nuru svakako, a za sebe ja ne znadoh nikako.
prihvati me jedna ptica bijela, opet meni dođe snaga cijela. I rodi se car od Dina, onaj čas, a u nuru utopi se svijetla. Mi salavat donosimo na njega, steći ćemo njime džennet kod Rabba. Lijepo li je salavate donosi i suzama svoje oči orosi. Sallallahu Rabbuna ale nuril mubin Ahmedel Mustafa Seyyidel Mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El Beşir el Nezir el Siraj el Munir Hatem el Enbiya Eşrefel Alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. على رسول الله الصلوات. I rodi se car od Dina, onaj čas, a u nuru utopi se svijet vas. Vi salavat donesite na njega, steći ćete njime džennet kod Boga. Dobro li je salavate donosit i suzama svoje oči orosit. Koji želi da mu vatra ne udi,
neka srce salavatom probudi. Sve stvoreno učini se veselo, briga ode, život dođe na novo. Na svijetu progovori stvar svaka, devletni sva što reče merhaba. Merhaba ti care veliki, merhaba, merhaba ti znanja izvor, merhaba, merhaba ej svako moli od tebe, merhaba ej Božja milost na tebe. Merhaba ej živu život, merhaba, merhaba ej muki last si, merhaba. Za griješnike, mučenike ummeta moliš, tražiš Božjega rahmeta. Na svijetu ti si rahmet, merhaba. Za griješnike ti se moliš, merhaba. Ti si svjetlost svom ummetu veliko i u muci mnogome si pomogo. Mučenome pomagalac vazda si i drugoga sačuvati rada si. Na srčanu ranu svaku vidiš ti, na svijetu što ga ne gori, neka srce salavatom napuni. تكبير قد
Celal zelandır, arş-ı Allah sağlamdır. Allah Allah derdi gece, gafil alman acıya, hak-ı zikret daima, seni zikreyler huda. Gönüller sağdan olur, kaygıdan azad olur. Can mülkü abad olur. Muhammedin salavat. Kad se rodi onaj Božji milosnik, Bog je njemu vazda bio pomoćnik. Melaika bješe memnun od više, od veselja i nebesa igraše. Amina se u tom času izgubi, malo zatim opet bude pri sebi. Pa pogleda kad hurija nema tu, a Muhammed Allahu se moli tu. Prema Kabi u čošetu bijaše, dragom Bogu se on seđdu činjaše. Seđdu čini, a jezikom zboraše, a šehadet prst u njega micaše. Primako se pa posluša šta veli, za ummet se dragom Bogu on moli. Dragi Bože, pokloni mi ti ummet, nemoj na niti bacati u kubat. U djetinstvu on je iskao ummetu, u starosti naklanjaj se sunnetu. Za nas moli kad je bio dijete, mi grešni trčinimo sunnete. Ko traži da ga vatra ne kosi,
neka srcem salavate donosi. Ummeki su prvi ljudi vidjeli onu noć su Kabu tavaf činili. Kad je majka Muhammada rodila, pozdravom je Kaba seđdu činila. Od veselja do zemlje se sagnula i natrag se bez ijana vratila. Reče Kaba, evo sreće svakako, svjetsko se sunce rodilo žarkom. Čoše čoši se od Kabe govori, evo noćas rob se rodi najbolji. Njegov umet goli bosi polazi, sa tazimom hoće mene oblazit. Od kipova i kufura opačit i iz mene nevjerništvo izbacit. Ala Resulullah salavat. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed. Peygamberski taç na glavu nataknu, a Daudin zove vrijeme primaknu. Pri kući mu 400 godina, od kako je njega majka rodila. Počinje mu Božji Kur'an salazit, a Daudin zove Emer dolazit. U njega se svako čudo nalazi, u imanu veliki svijet dolazit. Od njeg sjene nije bilo na zemlji, jer od nura razbijaše bezbeli. Više glave mu barek mu bijaše, od oblaka jedno parče stajaše. Kud god Resul naš Muhammed iđaše, vazda oblak više glave imaše. Od svjetlosti biser zuba njegovi, u ponoći i gunači mogo si. Miski amber miris odmah udari, kad mu kosa koji vjetar nadari. Ko ružica znoj od njega mirisom,
naše, kud god on bi otišao. Plod je dala, hurmačim je usadi, milujete od nje mnogo čeladi, koji traži da ga vatra nagori, neka srce salavatom napuni. Kad bi došao Resule, da mi srce otvore. Kad bi došao Resule, da mi srce otvore. Vidio bi Resule, da u njemu rana je. Vidio bi Resule, da u njemu rana je. Moja duša voli tega, ribom je bez tebe. Moja duša voli tega, ribom je bez tebe. Kad bi došao Resule, da mi dušu otvore. Kad bi došao Resule, da mi dušu otvore. Misli moje tužne su, kao Jakub plačne su. Misli moje tužne su, kao Jakub plačne su. Kad bi došao Resule, misli da mi razvede. Kad bi došao Resule, misli da mi razvede. Nemoj da me napuštaš, siročetom ostavljaš. Nemoj da me napuštaš, siročetom ostavljaš. Kad bi došao Resule, rane da mi zacijele. Kad bi došao Resule, rane da mi zacijele. Dragi moj Gospodaru, srce moje očisti. Dragi moj Gospodaru, srce moje očisti. Mog Resulu pripremi, njemu da ga poklonim. Mog Resulu pripremi, njemu da ga poklonim. Uvedi me u džennet, mom Resulu susret. Uvedi me u džennet, mom Resulu susret. Daruj robu magfiret, uvedi me u džennet. Daruj robu magfiret, uvedi me u džennet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بلغ رسوله الكريم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. إلهي أنت معصومي ورداك مطلوب لا إله إلا الله ملك المحمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا سلطان يا الله يا رحيم يا رحمن يا رحيم. آمين يا رسول الله. آمين. يا رسول الله. آمين. آمين يا رب. آمين. 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 اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد. آمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سلام على المرسلين والسلام على المؤمنين والسلام على المرسلين في طريقة نقشبندية. آمين. ولله الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. Allah Đešanu kabuli ovaj naš ibadet i zahvaljujem svima koji ste učinili da ovaj ibadet bude što ljepši i što za nas veselije. Mi ćemo sada da se počastimo, malo ćemo jaciju odgojiti, pa budem ko može ostati još malo reca da iznesemo nekog slatka. Assalamu alaikum. Alaikum.